posajeda abantu onesani menezirire muzinda walilongwe pamene ya Vice President aziko lino la Malawi Dr. Michael Biswick Usi akuyendera madera akulilongwe ndikumacheza ndi anthu akumeneko takhala lipopo. Diambe wafanya apa baditsere
Ana
Ndebu tamangisa sana. Ana menema mwanimbeya. Huyu usalire pale usalire mata iya hakuna ngatafuta baidwe ana kubaya ndani alipo kubaya alipo ana kubaya wamba ufuna sweet alipo ana kubaya manga alipo ana kubaya alipo matatu alipo ana kubaya manga Kau unaanza kwa au unaanza kwa wapi? Kau unaanza kufika wewe. Alianza. Anza kwa alibu. Kau na. Kau unaanza kwa. Anakamba. Ya wewe. Amina kwa ngani alinda? aneba. Apa ngani? Ndio kwa ngani. Ndio anafanya. Chakuno ndiye amakamera ose atoke panopo. Ndifuna ndicheze ndi mafolo. Makamera ose atoke hapa. Can you go to the hey. Ndemati ana wa makolo wao alikote makolo wao au makudwala alipata komano abambo kulibe ali amakandi mai alindana 7 okay ni yake anawa akudwala ali kuchipatala ndiye amena kwa samara anawa ndagogo aneba aneba jani oh samara na wasio ndiye ndio wajana wa madola na botolo kumaka kuita ndiye namba no kumapa ngafuta zera kwa sinyo ama ya wanaro wakalekale uchipatala pano pa kutawi Casi ganó,
Moja mimi wawana bwera kutakhala pansi apa. Muzani kusia ule milimo wao. Muri pe ule bageroke. Akula ku. Ino zamba zikika koso kuno olo la kusenya. Zikike koso. Ino sondi mu kwa. Kwa hiyo mukada tori simula beketa ndo mula. Mukana kana. Ali busy. Ngozi zinajike kwa kutoa inuyo mianza kanini. Mafundisho yanakuja upande kwa menari. Bwana akwanilitsa kumbo langu. Mulungu akudalitseni mwakwanilitsa kumbo langa kwa basi nena atwandi limene. Muona ngati Oho, tigire no kujapa. Fanya.